Kabala ederrak, arraza anitzetakoak, urtero bezala uztailaren 31an Garruzeko plaza zaldiz betetzen da. Tratulariak goizik diten dira, afera on batzuen egiteko, aspaldiko feriaunek badu beti bere fama. Badia jenik xatohutik atzo goizetik jena zen, lau zaldiak iran, Belgikatik ebai, izan dira herriogatik, hegoaldetik, eta hemen dako bide kurutze bat bezala da, komertsioa egiteko. Zaldianitz aragiarentzat erosiak baldin badira, orain gerota gehiago zaldik eta zentroak edo partikularek erosten dituzte lagun bezala, baina aurten salmentak nahiko kalme. Bi potxoka kreditu eziak, aurrenako. Galdetzen, diruek ez da. Ez da genuen joakinean, negu honetan belarra izanen den, nola izanen den. Eta diendek ez dute osoa erosin nahi. Zeren idortearen gatik azlean hitzek ez dakite belar aski izanen duten zaldieri jaterat emaiteko. On a tous des problèmes avec l'alimentation et le package. Et après, on va dire que le potioc est fortement dévalorisé aussi maintenant parce qu'il y en a beaucoup. Et donc du coup, c'est un peu à des prix soit exorbitants, soit très bas. Après, nous, on vend beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est maintenant un peu la nouvelle vente. Zaldi unek aldiz, arrakasta izan du. J'avais une cliente qui voulait une ponette. Donc j'ai croisé monsieur qui est éleveur. Je lui ai acheté une ponette qui est née à Loussois, donc c'est une potioc. Pour nous, c'est important de faire vivre les éleveurs de la région. Jaz elkarte batek tratu txarrak salatu zituenez zaldiengan, antolatzaileak aurten maresalak dinarazi dituzte kabalen ongi izaitea segurtatzeko, feriak bihar segituko du behien egunarekin.